ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯨꯛꯕꯥꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯅꯞꯀ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯟꯗꯔꯛꯑꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯕꯨꯝ ꯏꯔꯣꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯤꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯣꯏ ꯃꯁꯤꯔꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯑꯃ ꯏꯔꯣꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯎꯃꯣꯔꯣꯛ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ Manipuri traditional food. Perfect. And what's the name of that? You know, the long one. It's it's called yongsak. Yongsak. Yeah, so mayam aina sumai chak cha kan da wa ngang ba mayam mi ai subscriber kharna nang wa ngang nang chak cha da wa yang ma le wa dom tan ngang no tumin lai o hai ba ka Compact. Yes. Compact. It has a different smell. Sida bola angau bane si je akoi yum da panam di yellow nei dana si na angau ba mayam. And which may I had many injuries. MMA injuries are also a part of MMA. You know, this one makes you stronger. It makes you learn that okay, if I go like in this move, then I might get injured or the plan might get flopped. Oh, for this chili, I am not able to pronounce properly also. Oh, my stomach is burning like anything. Ma'am, I puk sa kole. Yung masaw. Pare ka sa ba? Yan nung da sa tra kung nung nakasari. mayam ngasidi lai tharoi je phange ngo lai tharoi thongge to bani lai tharoi je padana maning je ngarang tingthoi cheng tawraga thojik maning je kakthokre aduga thongna ba sem sare aduga mayam je ngo ingredient je mukthubi mana dagi tejpata mana dagi sisna loklei tilau alu adagi morok akang ba je khara hapke dagi awa phadigom aduga soibum aduga mamang da haribok hapi oi haribok su hapani ngasidi machan loi suraga aina ngasi tharoi thong je mayam adu ai tharoi thong ho jara ge okay mayam si tharoi je ai hoje phutu ge tharoi je phutu je ai ko na hapa ge ando ga ge aduga alu je ju hapa ge soibum je ju hapa ora ge adagi je ju hapa ora ge loklei je am kupe mayam aduna ai mayam tha e loklei si manam je loi nungsi loi suradi hawe nungsi raga aduna ai singje mana hapa ge du ko cooker la ka ma ge mayam ahum la dai mayam tum je hapa ga morok se amta nangai hoge mayam sumaina aduga ngari je jo hapawrage ngari je ya sitot lawrage aduga machu je jo hapage khara aduga sigi mahi je sumaina hapage khara
mahi oinaba horen tharoi se hapage sina aduga ina horen khang da direct hajalage sigi je sumaina ngak korpi ra aige dam da bida ya तेज पत्ता से हाँ पके जीरा तिलो वापी रखे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट होने सीजन रहे मैं मसल से कितना पके अदुगा आई हेजल लगे थरोइगे थरोइगी अतोपतो माइना कोबी खरागा कोबी जे सुमाइना ओइना हापगे खितां सेल खितां कागा स्नाउरे मनमजिदि रंग वालाके Spaghetti sini ma'am. Ay lighter oy tungko ma'am. Kurumjari mayam ngasi ay mubang anauba magumuk lae ngasi di moya ay gi mamang da tawgiba mubang dagi di top topic kay ginoy bakanta ay gi guest ama yaw ngasi maje Assam dagi ay na mamang da haibdo ay na enjang lan nay kano thong ma da enjang thong ga lan nay haibdo adu dini adu ay na mangoda ay na ngasi request of ni ay gi mubang ji da ngasi yaw da ba yade kay no hay kan ay gi Assam dagi ay gi subscriber mayam yawi adu dina ma su yaw da ba yade hay da ay na ngasi kano tawbani ado mangonda ay na introduce aina sigi mathel me introduce of the magi self introduce on the kan panjama pj so yeah Joyras, you can go ahead and introduce yourself. You can speak in Assamese, it's okay because I have a lot of Assamese subscribers, so go ahead in Assamese, no problem. মোৰ নাম জয়ৰাজ পেগু মই অসমৰ হয় জন্ম মোৰ গুৱাহাটীতে হৈছে আৰু আজি বেংগলোৰত মই অলেমৰ লগৰ ওচৰতে থাকোঁ পিজিত খুব লাকি হয় মই তেখেতৰ ওচৰতে থাকোঁ এনেকৈ স্পেচিয়েল খানা বহুতখিনি দেখা গৈছে বনাই বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিছৰ বস্তু মণিপুৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড এইবোৰ ইমানখিনি মই এতিয়ালৈকে ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা এটা নিৰ্ভৰ এটা পাইছোঁ যেতিয়া এইটো মোৰ খুব লাকি বুলি ক'ব পাৰোঁ নিজকে আৰু বাকী এয়াই আজি চাওঁ দেখাতটো বহুত ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ মোৰ পেট যাতে আজি ভালকৈ হৈ থাকে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ ট্ৰাই দিওঁ আজি Okay, mayam ado ay hairagi ay ngasi thong bujing ngasi dine lai tharoi thonge tu lai tharoi je thonge dagi soibom miromba ma yaure yen thongba ma yaure dagi hai ke no dagi sitafol pot na ba hawai maton dagi hangam lettuce dagi kaino khoi complex loi sure mayam ngasi di ya me cha na je ma ga chamina gadu dina do maya ado cha ba hauja ge koi akoi hauja ge ado aina ne mangona taste of haning mayam na so gi soibom gumba iromba gumba je adu maje kaino ne ba khoi ga UFC gi fighter do dum kaino du ne ba maje adu duna maje healthy food am sai ma di greens ko bayam pami hai adu duna ai ju asang ba pami even I like greens so I have a lot of greens he also like greens so you see our table is full of greens so we'll go ahead yes come on let's see and you just express like okay which food is the best hello jong how am na let me try with the chicken प्रथमे चिकन साको ai đi soi bùn ja này đó đâm mẹ cái là chuột ra món đồ đó so in Manipur we eat a lot of raw vegetables like you know we have this iromba and then any raw vegetables we wrap this iromba around it with this one and then we eat like that so just try it out and see how it okay আজি ফার্স্ট টাইম ট্রাই কৰিছো
এনেইতো অকল বইল কৰিয়ে খোৱা গৈছিলে লাইক দিছ না অ'কে It's a Tasty. bit it's a bit spicy because I put 2 king chili. Ma'am, I know more ni happen it's a bomb. Huh? এতিয়া তেখেতৰ বনোৱা আটাৰ স্নেইলটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ প্ৰথমে পিছ চাইডৰ পৰা টানে তাৰপিছত সন্মুখৰ পৰা টানে বোলে এইটো অলপমান মোক প্ৰেক্টিচ কৰিব লগা হৈছিল একবাৰত মই পাৰা নাছিলোঁ গুৱাহাটীত থাকোঁতে ইমানখিনি খোৱাও নাছিলোঁ একবাৰে যি খাইছিলোঁ ইয়াত আহিয়ে যি অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰা হ'ল আৰু গম পালোঁ টেকনিকটো কেনেকৈ হয় Again. Kamu nak cuma kerja menyau itu. আৰু এনে যিসকলে ভাবে স্নেইল এটা সৰু বস্তু ইয়াত খাই কি হ'ব একচুৱেলি ভালকৈ চাব গ'লে ইয়াতো বহুতখিনি বেনিফিটছ আছে যোনটো এটা হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে লাগে প্ৰয়োজন হয় ইয়াত আছে আপোনাৰ প্ৰ'টিন ভালেখিনি প্ৰ'টিন পাব এই সৰু এটা গ্ৰামতে 4 আউন্সৰ প্ৰ'টিন পায় দেখাত সৰু বস্তু কিন্তু বহুত বেনিফিটছ আছে ইয়াৰ Nanti, how am I doing? This is the pea new soup. So the same way. So that time you ate with the lettuce. Yeah. Now you can wrap this pea soup in the iromba. And then how am I? ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯨ ꯃꯩꯇꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯀꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯊꯣꯡꯗ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ मादी माना मोगी आसामीस की स्टाइल थोंग पिरकपनी ना अदु आइना आसामीस स्टाइल दा मोगी जांग थोंग पिरे हाइगिने आइना मसामदा लेबा मते चिनाव सिंगु लाना लौबगी वानाते सिना सिता बोल ना दगी लाइम जूस ने तौरगा इना सेबा नुसिदा का हापगा हम हावति जो গুৱাহাটীত মোৰ মণিপুৰী লগৰ বহুত আছে আৰু যিমানখিনি লগ পাইছোঁ তেখেতসকলৰ এটা নানো এইটো ইনবিল্ট টেলেণ্ট বুলি কওঁ নেকি সিহঁতৰ কুকিং ষ্টাইল বহুত ক্ৰিয়েটিভ হয় এতিয়া এখেতকো লগ পালোঁ ইয়াতে পি জিত বেংগলোৰ তেখেতৰো কুকিং ষ্টাইল বহুত ক্ৰিয়েটিভ ভাল লাগিছে মণিপুৰী ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড পাৰফেক্ট समय এবাৰ লেটুচৰ লগত চিকেনটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ লেটুচৰ লগত ৰম্বা এইটো ট্ৰাই কৰিলোঁ চিকেনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ লেটুচৰ লগত মই চিকেন ট্ৰাই দিলোঁ এতিয়া লেটুচৰ লগত ৰম্বা ট্ৰাই দিলোঁ আগে পিছে লেটুচ যিমানখিনি খাইছিলোঁ খালি বইল কৰি পেলাই বা বাৰ্গাৰৰ লগত থাকে একেলগে সেনে আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু বেছি ভাল লাগিছে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ अगर आसाम सब्सक्राइबर मैम याबने मोहन आसामीस गाँव है मैम वारबीगनु मनपुर इचिन ग्यान ताबीद्रसु स्मोक साई मैम इरोमसे उमोनी ताकने चौबा हावा हावदी मैम लाइक थरुगुम्बा थरुगुम्बा चानिंगदी 7 सिस्टर है दुकान चपी फंगनी मैम हंगीरपद 7 सिस्टर गातने लौरीजे मनपुरी पोट पोट नाइजे सावा এনেতো মোৰ ইমান জ্বলা খোৱাৰ অভ্যাস নাই তেখেতৰ লগত থাকি থাকি হৈ যাম এক্সপাৰ্ট তেখেতৰ ইয়াতে নিজৰে কিং চিলি হৈছে আগতকৈ ভালেখিনি ডাঙৰ হৈছে অৰ্গেনিক চব So when I eat traditional food and if I express the the taste in English, like it doesn't suit, like I should express in Manipuri, like so the people understand because they also eat, right? So when I say At first you need to connect your own people. yes, you do what is that? You do personal training, right? Yeah. For few people. Yes. Here
I also train clients and also I train for myself also. Okay. So it's all through video, right? Yeah. And they pay you. Yes, they pay me. It's really good, right? And also, if you guys want to look some of my fitness training videos, then you can do visit my Instagram profile. Okay. Now he doesn't have a YouTube account as such, but he has an Instagram page where he uploads his regular training videos and you know other physical exercise videos. So I'll put the link below. You guys can click the link and then have a look. আৰু ৱৰ্কআউট কৰি উঠি এনেকুৱা যদি খানা খাব পাওঁ চব ছাপ্লিমেণ্টছ একো নালাগে এক্সট্ৰা ইয়াতে ভালেখিনি নিউট্ৰিয়েণ্টছ ইয়াতে জমা হয় Ma'am, ngasi di aina chak si sumaina hapa ma'am. Chak si ma'am hapa sida mang khali ai tan sa na bane sini. Aina mangonda ma su yaw ba la o na hai bane bayuk da. Da ma la nang tan sa de ai na te nang yaw ba ni sa de ji ai na ma ma'am hapa ji na hai ba. Ada de. Aina mangonda request or ai aina sta yaw la o na hai. Ha? লেটুছ ইয়াতে ভালেখিনি ফাইবাৰ আছে So these are all fibrous. It's good for our stomach. If you have constipation and all these things, like you get to eat all these things, then all those things will get cured. and Kung amaya da ba kung amaya da ba sing dong. it also makes your bowel movement smooth Aina sam da chalaga di mogi kanu to ni ba in chaning is mogi yam traditional oi ba chan jang du ni ba in chaning is ai koi ma sam da chalaga I manipur chan jang cha ge na thi oi ba ida. How is this aroma? Like you're tasting for the first time this fermented bamboo shoot aroma? fermented bamboo shoot I have tasted it for the first time and it's like before also I have tasted but I don't think it was fermented Okay, you have a fresh one also, but we usually don't need aroma with it. We make a dish called uti, usoy uti. So that fresh one comes in the month of say June, July in the rainy season. okay We don't get all throughout. and what's the name of that the long one it's Oh, it's called yongsa. Yongsa, no? Yeah, so I got here, no? Like, have you seen in my room? Yes, but I have not tasted it. So once I expect from you that I will taste it. Yeah, I have a dry ones. I can make it anytime, but the fresh one, now the time is almost over. We don't have fresh ones. It's all ripe. Maya Maina taksa kan the wang ang ba si mi ai cái subscriber khar na nang wang ang nang saksa the wayang ma le wa dom tan ngang no tumin la yo hai ba ka hala mu bang do mi ku di ma chap man na de amana ma kan to wa sa ba di man na ne du ka ai ne sumaina saksa ra ga wang ang ready ai connect to oi ba noi ga ai Again, nung subscriber subscriber may amne ba ay na wang ang connect to ay na hay na jing nang wa mo na comment bi aga matag na mo dugi kanu to ba ano ay normally ay na saksa po matam ay na mo bang to po matam saksa po matam ba ay wa kay sunang jade adu ba ay na mo bang to matam da wang ang si maya go wari sana ba maya ga interact to ba adu gini na wang jade si maya ado ay yang talkative boy ay na saksa po matam da normal matam da kay wang jade adu dina mayam waru bingan ay na wayang ngangi na mo bang to matam da ay mayam ga kano je connect tong ning ba ay na sida lai ra ju adum na lai ba sam na bu ro manipur bu lai ro anyway mayam ga sum wari sana ning ay na wang an de sum sa ga to ba di kay ding no alagi message ma cha mo pining ba bu ro oi tho ro ba du de adu du na ay mo bang di wang ngangi adu du na mayam waru bingan ay na wang ngangi na Oh, like it's getting hotter and hotter this year. So this is water parsley. So this is called comprect. So it has a different smell. Just try it out, everyone. Okay, this is also my first time. So we make a lot of salad with it. What is it called? Water parsley. We call it a comprect. Okay. Compact. Comprect. Yes. Compact. It has a different smell. Like, is your Assamese food this spicy? Assamese food,
স্পাইচি যেতিয়া অসমৰ যোনটো আমি হাঁহ আৰু কোমোৰাৰ যোনটো আমি বনাওঁ বিহুত সেইখিনিত স্পাইচ দিব লাগিব কাৰণ স্পাইচ নিদিলেও নহয় কিছুমান পাৰি স্পাইচ নিদিয়াকৈ চলি যায় কিন্তু এইবোৰ তৰকাৰীত স্পাইচ নিদিলে সিমান এটা সোৱাদো নালাগে Maya mau sabi Andre. Mau siya. Ani ya peninap lang. Ay gender eh ma'am. Ay Andre. Sabi mo mo siya. Ay bunga siya am sari ma siya hay bang nam dito. Tumin na dun sa alay na bang diya. Sila pala ang ubo ni siya. Ako yung nakapanam di yellow ni nila. Sila ang ubo ma'am. Saway eh yung refreshing ko eh. Mayam dahil na football gi video hapag kaya jo ayaw si football gi video yam na kan na nammi aduga mamanda ay gi subscriber mamanda ay gi mai je na ba mali musalle na hade do ay gi mai musalle je kan dagi nate ay na su na de ay football sana ba sa pag inin sama duga khara kati mai je do gi ne mayam ay na ay kaisu na de smayam ngasi de gi te ba kitang Messi wa you know all my subscribers they used to come and you eat like you eat like king size no like I don't leave anything behind. I eat everything. It's so clean and all these things. So I'm just telling them today is a bit messy. It's spicy, right? At the same time. If I was going to do it like only for my mukbang, then I would just put one. So since we both are doing it, I think people would want to see like us sweating and like you know, expressing like how spicy the food is. That's why I put two. আৰু অলপ স্পাইচ আৰু দুজন আমি একেলগে খাই আছোঁ তো সেইকাৰণে অলপমান মেচি টাইপ হৈ আছে দেখাত How we're going to finish everything, no? We're going to clean, we're not going to leave anything behind. we will not leave. I will try my level best See like there was a 500 grams, 150 rupees. Ay subscriber ka BTM ka lai hai moisu ado ai na lai je BTM first stage Reliance Fresh lai do adu ki opposite ne lai je ma hangbi ra ko to ai BTM ka rai no lai do have the BTM first stage opposite to Reliance Fresh Indian Oil petrol pump aju hai. So from when you started playing this one UFC I mean that MMA MMA मेरा अभी 5 साल 5 years ago. 5 years ago and बीच में I had many injuries MMA injuries are also a part of MMA you know this what makes you stronger it makes you learn that okay if I go like in this move then I might get injured or the plan might get flop oh, for this chili I am not able to pronounce properly also Oh my stomach is burning like anything as ma'am ay puk sa kala yung masaw what was the name of this Comprect comprect ma'am ay sa ra ngao này không được tinh trùng thì nghe sáng này màng sầu vậy dùng mình một bánh sáng sẽ ngon phút rồi là rice okay Yeah, I you take finish. the responsibility for the rice finish mẹ mà bạn sáng vậy nè anh đi nằm rồi qua đây chứ một anh nằm ở đâu không nè mẹ ইমান খালো আজি ৰাতি চাগে হয়তো ভাত নাখালে হৈ যাব বহুত খালো anh phục sắc liền mẹ Sige mo bang hindi kang di mapamarang kang Spupan sa akin naman Semaya iba din na gano'n doon So nung yung sa akin doon na Uy, sa akin pato ay naku nabukong na kayo pre maya Spuk sa akin na ba Ano, sige, spuk sa ako kitang kara ako yung agro siga Na kayo may easy cars siya, ising siya gano'n ako sige sa poda siya, pasang fruit siya Sa poda ay binagyan Okay, but sige, si top ko Si Sarah game maya Let's see how is it I usually see a yellow color But this one, hey, this doesn't go inside like that. এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিছোঁ পেশ্যন ফ্ৰুট Passion fruit. আজি ট্ৰাই কৰিম এইটো Ako ay sige hayjang sina lian mo chang drama mo doon na sige mo gi
thang apabse sisina lele mayam yengo sigi ngowe ba mahau bri chamanai aduga sisina angova passion fruit sitapor ai angova je thengna di yellow gi di thengna re ba ma how's it hảo em em cùng em nè পাতাটো অলপমান জটিল something like this but it's very neat inside অলপ জেলি টাইপ গুটিৰ লগত জেলি টাইপ মিক্স হৈ থকা টাইপ হৈছে nam lo này đấy এতিয়া চামুচেদি স্কুপ কৰি ওলাই try this how's it it's very sweet no বহুত মিঠা এইটো বহুত মিঠা বহুত này rất sạch ạ dần rất sạch ra cũng là khá xài nó chỉ gì đi một yêu mà tôi là mấy đàn người thôi ô lagi napun lagi kayak nó umang nắp cái chuyện đó là sambung không được rồi mà you want to say anything to the Assamese viewer like the subscriber who are watching from Assam you want to say anything অসমৰ মানুহলৈ মই এয়ে ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া হয়তো এখেতে নিজৰ মণিপুৰী ভাষাত কৈ আছে আপোনালোকে হয়তো নুবুজিব পাৰে কিন্তু ষ্টিল আপোনালোকে তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল নেম okay Kanglei Mapari Amagi Wari it's a bit difficult for other people to pronounce my YouTube channel because it's a very typical Manipuri name so that's my channel name Kanglei Mapari Amagi Wari তেখেতে নিজৰ চেনেলৰ নাম ক'লে আৰু হয়তো একবাৰতে ধৰিব নোৱাৰে ধৰিব পৰা নাই যদি আৰু ৰিপিট কৰি চাই ল'ব বস্তুটো এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে যদি কুকিঙৰ বহুত ডাঙৰ এটা ফেন হয় তেখেতৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰিব আইডিয়াও পাব আপোনালোকে okay ado mayam masini ngasi aigi mukbang ado mayam na gano to ba may collaborate to ning tawhaning ba duga atopa imanaba sing na sahan ning ba lairadi hado bhabiro dagi mathel jing ju saning ba dum comment left na dum pipiro ga shukai de aduga aigi video ja han ba yeng ba mi yaw biradi subscribe to biramo like to biramo share to biramo ado mayam ngasi di matang solution jage matangi mukbang dam tingna rasi ya bye Claro.